economy no toga witu na nie kaunye ka udogweda kwira ayuthi aitu tira makamenya uyu niwe kana uyu mtobonda bonda aikwira future ku eke na muthenya uria ndudu ya athuri ega ya mai mange maike nituheo githomo account ya gwithira baipua ibana baitando fitila roi aya different institutions icheire ende ondi enda kuatire koinanto Your Excellency Ngai mwega na hende ciothe Ngai arokurathima hende ire ithuĩ tũgomanĩte gũkũ itũ tũratwaraga university iria twahota tondũ namo atongoria bũrũri kũrĩa maita tũngĩtara ngiri na ngiri na constitution nĩ yugĩte niĩ tax free nĩ magĩte na koguo tũthomithie mũtongoria wa bũrũri wĩ mbere hau idwa tumia na idwe tore hau na tore tore hamwe nawe mũtongoria wa bũrũri nĩ tũkwendete atumia nĩ magwĩmbere mzuri kwa Madam Purity Bongiri. In the 90s, as we were told, we shall not pour our blood under the hustler, then as the threat to our unity and the unity of the country. Miaka 30 na kile miaka 30 ile ende ndwa utaanza namna gani? Number 2, hiyo ni representation tafadhali iliyo inagawa hii mali National Assembly. So ukaigwa mtu aikararia BBI huyo ni andui ya ba Mount Kenya bakedro about between 12 to 25 minimum 20 out of 70. Tukaandikana. Tuketatia. Tukaandikana. Tukera na tere. Tagwatia. Tagwatia. Kuwera umaitada tu kendoro te kuyitura mbere atekeye kwirwa na nkarari. Wega muno BBI Mount Kenya region ikifika parliament tutawaambia hivi karibuni vile tutafanya. Asante Mheshimiwa Maoka Maore, na pia kwa mazungumzo yako mzuri, pia kwa niaba ya wabunge wengine ambao wako hapa. Kinondo wake kanondo wetu. Dazo kila nondo wetu.